iyo igihugu kigizwe n'abantu barenga miliyoni 80 gitangiye kuvuga ijwi rimwe isi irahagarara ikumva. Iran ni igihugu cy'amateka, idini, politiki ikomeye mu kwiyumvisha. Kuri ubu abenshi bari mu mihanda hirya no hino mu gihugu. Abaturage barigaragambya umusubirizo. Abayobozi bararakaye cyane ku rwego rutigeze rubaho. Isi yose ihanze amaso iki gihugu. Ariko se ikibazo ni ikihe? Niki cyatumye Iran igera ahangaha? Kandi kuki izina rya Donald Trump rihora rivugwa muri politiki ya Iran? Ngo haye ikaze, nge nitwa Manzi. Nkuko umushakashatsi mu by'amateka ya Iran na Amerika Elvan Abrahamian abisobanura mu gitabo History of Modern Iran, Iran ni igihugu aho imyigaragambyo itari ibintu bishya. Mu 1979 imyigaragambyo y'abaturage yakuyeho ubutegetsi bw'umwami Shah ishyiraho Repubulika ya Kisilamu. Ibi byanditswe kandi na Nikki Keddie mu gitabo Modern Iran Roots and Results of Revolution, aho agaragaza ko abaturage ba Iran bamenyereye gukoresha imyigaragambyo nk'ururimi mu bya politiki. Kuva icyo gihe Iran yagize imyigaragambyo mu 1999, umwaka 2009, 2017, 2019 biracyakomezana n'ubu. Iyi yose nk'uko Human Rights Watch bivuga yahuzwaga n'ikintu kimwe: uburakari bw'abaturage ku mibereho n'imiyoborere. Imyigaragambyo kuva mu mpera za 2025 kugeza ubu mu mwaka 2026 zatangiriye ku kintu cyoroshye mu gusobanura. Ubukungu bw'iki gihugu bwarahananutse ku rugero rwo hejuru bishoboka. Ikinyamakuru The Economist cyanditse ko ifaranga rya Iran ryitwa Rial ryatakaje agaciro ku buryo abaturage batabashaga kugura ibyibanze nk'ibyo kurya. Reuters ivuga ko ifaranga rya Iran ryataye agaciro ku rugero rwa 40%, bityo umushahara uhinduka impapuro zidafite agaciro. Mu gitabo Iran's Political Economy since the Revolution cya Suzanne Marini asobanura ko ibihano by'amahanga byagize uruhare runini mu guhungabanya ubukungu bw'iki gihugu. Ibi bihano mpuzamahanga Iran yafatiwe ngo byari ahanini kubera gahunda yo gukora ibitwaro kirimbuzi bya nucleaire, aho ibihugu bikomeye bikeka ko ishobora kubishaka gukora intwaro za kirimbuzi aho gukoresha ingufu mu mahoro. Iran kandi ishinjwa gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwo hagati, Middle East, nka Hezbollah na Hamas. Iyi mitwe ishinjwa kongera umutekano muke mu karere. Ikindi kandi Iran inengwa kubera kurenga kurenganzira bwa muntu, harimo gufunga batavuga rumwe n'umutegetsi no gukandamiza imyigaragambyo y'abaturage, cyane cyane y'abagore. Ibi byose byatumye Amerika n'ibindi bihugu bifata icyemezo cyo kwifatira ibihano by'ubukungu na diplomasi. Muri iyi minsi abacuruzi bo mu isoko rinini rya Tehran Grand Bazaar bafunze amaduka, aho niho imyigaragambyo yatangiriye. Iyo inzara imaze igihe amagambo arahinduka, bityo bikaba urwamo kuba mutavuga rumwe, ndetse kuri ubu ibi nibyo birimo kugenda biba mu gihugu cya Iran. Nkuko The New York Times yabyanditse, imyigaragambyo yatangiye ivuga ku biciro, ariko iza guhinduka amagambo agamije kurwanya ubutegetsi bwa Iran. Abaturage batangiye kubaza ibibazo bitari byemewe ku butegetsi, bibaza impamvu ari abakene mu gihugu gikungahaye kuri peteroli. Ibi byemezwa na Foreign Affairs ivuga ko ikibazo cya Iran atari amafaranga gusa, ahubwo ari imiyoborere rifutamye. Kuri ubu internet cyangwa se murandasi byose byakuwe muri Iran. Iyo ubutegetsi butangiye guhagarika internet bivuze ko bwatangiye gutinya. Amnesty International yanditse ko Iran yahagaritse internet kugira ngo amakuru atagera hanze. Human Rights Watch ivuga ko abantu bihumbi bafunzwe, hari kandi n'abamaze kuhaburira ubuzima. Mu gihe Iran yageragezaga gucecekesha abaturage, ibihugu byinshi nibwo byatangiye kumva umuniho wabo. Ubu amahanga arahura, araganira mu buryo butandukanye, harebwa ngo niki cyakorwa muri Iran hakaboneka amahoro arambye. Ese kuki President Trump wa Amerika avuga muri iyi politiki ya Iran? Ibi nibyo benshi bibaza. Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko Reuters yabyanditse, uyu mugabo yigeze kuvuga amagambo asaba Iran kudakoresha imbaraga z'umurengera mu kubuza abigaragambya. Yabwiye leta ya Iran ko isi yose barebera ibyo bakora, bahonyora uburenganzira bwa muntu. Aya magambo nkuko The Washington Post bisobanura, Iran yayafashe nk'ivangura mu bibazo byayo. Ariko mu gitabo Hard Choice cya Hillary Clinton asobanura ko Amerika ikunze gukoresha amagambo nk'igikoresho cya politike atari ibikorwa by'iterambere.
Icyakora nta gitabo na kimwe, nta raporo yizewe igaragaza ko Trump ari we watangije cyangwa se arimo guteza ibyago muri Iran nk'uko bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibi kandi byemezwa na BBC Analysis, aho ivuga ko imyigaragambyo muri Iran yatewe n'ibibazo by'imbere mu gihugu, naho amagambo ya Trump yo aba urwitwazo rwo kuvuga ko hari amagambo avuga ashaka kwangisha abaturage Iran n'ubutegetsi bwabo. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo Iran ihore mu ntambara n'imyigaragambyo? Impinduka zabaye muri Iran zafashe intera nini cyane kuva mu 1979 igihe habaga impinduramatwara cyangwa se revolution muri Iran. Igitabo Iran Between Two Revolutions cyanditswe na Elvan Abrahamian kigaragaza ko impinduramatwara cyangwa se revolution yari ifite imizi mu bibazo by'imibereho, politike n'imiyoborere y'igihugu kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 kugeza mu 1979. Urubuga rwa Wikipedia, rumwe mu byigisha amateka ya Iran, rushimangira ko impinduramatwara yatumye igihugu kiva mu bwami bwari bufite imibanire myiza n'ibihugu by'uburengerazuba bikinjira mu gihugu gifite ubuyobozi bushingiye ku mahame y'idini, bigahindura umubano wacyo n'isi yose. Mu bitabo nka The Secular Miracle, Al-Harinima na Fahad bavugamo uko imyemerere ya Kisilamu yagiye ihindura politiki ya Iran nyuma ya revolution cyangwa se impinduramatwara y'1979, aho imyumvire y'idini n'iya leta byagiye bifatanya bigira uruhare mu mitegekere ya politike, ubukungu n'imibanire n'amahanga. Umwe mu mizi y'ibibazo bya Iran ni ibikorwa byo gukora ibitwaro bya kirimbuzi bya nuclear. Igitabo Iran's Nuclear Program cyanditswe na Fahad Rezahei gisesengura uburyo bwimbitse ku cyateye iyo gahunda, uko Iran yagiye itera imbere kuva mu 1979 kugeza 2015, n'impamvu yashyize Iran mu nzira yo kugerageza kuba igihugu gifite ubushobozi bwa kirimbuzi. Mu gitabo Iran's Political Economy Since Revolution, Susan Maron hasobanura ingaruka nyinshi z'ibihano Iran yagiye ifatirwa, yerekana kandi ko uko ubukungu bw'igihugu bwagiye buterwa n'ibihano ndetse n'imikoreshereze mibi y'imari n'ubuyobozi bigira ingaruka mbi ku baturage. Mu myaka ya vuba Iran yabonye imyigaragambyo myinshi yatewe n'ubukungu butifashe neza, kandi abaturage benshi bamaze kumva ko batishimira uburyo butegetsi bubayobora. Ibitabo byinshi n'abasesenguzi bavuga ko iyi myigaragambyo ituruka ku batabona amahirwe mu kubona imirimo, ubukungu budahagije ndetse n'uko ubutegetsi bwabo bukomeye bufata iminwa y'abashaka kugaragaza ibyifuzo byabo. Ibitabo by'amateka, politike n'ubukungu bya Iran byose byemeza ko ibibazo bisanzwe bitari iby'ubu gusa, ahubwo bifite imizi mu myaka irenga 45 ishize. Abahanga bavuga ko ibisubizo bishoboka ari uko habaho diplomasi ya Iran n'ibihugu by'amahanga, guhindura ubutegetsi imbere mu gihugu no kongera amahirwe ku baturage mu bukungu bw'igihugu. Nubwo inzitizi ari nyinshi, ibitabo byinshi by'amateka ya Iran bitubwira ko ari icyizere mu gihe habaye impinduka mu myumvire ya politike n'imibanire mpuzamahanga. Ndabashimiye.